سلام علیکم اکای الماس. و علیکم السلام. سوز یک خوبه. شکر. خوبه ها اکا. اجداد کدوم مقصد خیلی اشید ای برنامه تون رو گوش کردستم. خیلی بسیار سوالای اینترسنی همشی در مثال خیلی گوش کردیم. اکا بسیارتر با چی خاطر زنگ تون زدم که گفتم مقصد ما گوش تون میکنیم مینداریم اونا میرسونیم شما در اکا. مقصد هزار رحمت شما همی وظیفه خودتون را اجرا کردستید در نزد همین مردم خلق ما مکی عضو همین مردم گویا ما میندار مثال یخی وقت شما میگن که تیپ شما را هیچ که گوش نکردست هیچ که اهمیت نمیتین نه اکا ما همه وقت به خدا قسم شما را گوش میکنیم خیلی اینجا در آزی خیلی نی اکا مثال صحبت کردن هم میخواستم که یا منین خیلی مثال گب زنم در اینجا مثال نی اکایی که کلونی اکو ایران بسیار آغازش هم میفهمم که در این برنامه اشتراک میکنه بسیارتر در برنامه خیتون مثال مرا هم دیده استم که همین میگیرم همین برنامه اکای محمد اقبال ده یا پلی که در پیش خلق هیچ یا کپیک گویا همو پل با پرابلم هم ممکن امور هم حل شوه نشوه همو کار با پرابلم هم میروه یا نه بله. اکا مثال در این حالت خلق ایکی جا میخیزه میبینی همه قفای کیفی خچه همه قفای کاربوری خچه بعد ایکی جا مثال کار حل شوه نه که ما دیگه منطقه ها نخواستیم، ما تنها از همین منطقه همین خودم زندگی دارم. همینجا نفرها زیاد هستند برای که مردمی آلمان زندگیش خوبتر از نظر به دیگر دولت های اروپایی و من همین خاطر نمیدونم من اول برنامه تونا بدم چی گم بده که هیچی در باره همین هر کس هر خیلی صحبت کردن گرفت راستش. مردم همین سوال همین بود که میخواستم از مردم من سوال بکنم که چه خیلی حکمت مردم میخواهند، مردمی مثال اسلامی، دموکراتی، نمیدونم کمونیستی، چه خیلی. من خودم اکا مرده گوریم خیلی پروستا باوری دارم ده اگر که مثال همی سستف همی حوزی که تاشتا آدمایی را که میشناسیم مثال سیاستمدارا همی سر قدرت بیان ممکنه این تاجیکستان هم خیلی حکومت نشوده لوبای گپتا با سپرایدلی حل میکنی لوبای کارتا ده من خودم این اکا مثال حوزی با آخری برنامه در شما را میخواستم پرسم که شما در کدام شهر من خودم اکا حوزی همی فرانسیا دایم پاریژ دایم گفتم اگر نزدیکی ها دا باشین ولی نمرتون رو بگیرم با انشالله میبینیم این پرابلم نیسته مثال همین قشنگ میدونم که اگر همین علی شوده بگم همین رژیم علی شوه همین تاجیکستان گرین استرانه زور میشوه این دیگه استرانه را گشتگیم уже представление هسته که تاجیکستان ایوارا زورتر میشه با любой چی توش تو با اقتصادی و توش تو با گражданинош любой давлат ду пара брава бе ягон проблема ҳал шава кор биёянд мисол ҳама посолствоҳо ёрдам кунад бигем муҳоҷирора то дар европа то дар дигар давлат ҳама 100% мешавад ҳозир асосан проблемаҳои ҳамин лишна проблемаи ман инамияи то што як ҷо рафтан исусу кор кардан проблемаҳои нами документатсия да бигем شما در کدام منطقه قرار دارید؟ дар ин парижем ака дар ки ҷои шумо ما در آلمان. шумо дар германияи بله. در فرانسه نبودی اکا فقط میگفتن که در فرانسه این نه فرانسه صورت گرفتن در پیش همون الف یا باشنی دیگه مردم فکر میکنه که اونجایی. نه ما آلمان داریم. خیلی فهمو اکا تمام برادر، خدا نگهبان. ما ایلش گب نیست اکا الماس پنوتون با الله اکا خب چه میبروی مرا برو رکا ایجا من نمو یکم تمام برو تمام. دونم خب کوبیو کوبو فرمو. سلام علیکم. خب اومده است اینجا بگیم که نوشته که الماس پدر مای. البته نخواهم تا بنویسم، خیلی بچه کلون ندارم که هم خیلی بنویسی. خب برادر رگری بعد چینوم داره همین خیلی. سلام علیکم. بو
دوباره در آمدیم برادر. من چی گفتن این برادر الماس؟ همین پرابلم اساسی که در هم تاجیکستان شدگی است. محیدین کبیری، استاد محیدین کبیری در درون بود. همین محیدین کبیری میتونست که امام علی یک طرفه کنه. با دست ادب همین محیدین کبیری دودگی است. همین ولاسه در امام علی قاتل ولدیدینو با دست ادب دودگی است. همون وقتی که پرزیدنت شد 5 ساله نمیتونست که نمی حزب نهضت علی ششکنه. مرغی کرده یا خیلی منصب طلب کرده مول دنیا دکشش رفته امام علی با همین طرف تمونیست که بعد حزب نهضت بعد پراکنده کنن. نگاه کده خیلی ویا را فن کردن دیگه باید ما دمی کبیری نگردیم که کبیری رحمون فن کرده باید کبیری ما سنگ بزنیم. خیلی فندش کردن رنگی من شما واره مهاجره بگیم که مودین کبیری به همین خاطر رنگی ما واره مهاجره به همین خاطر باید او چیزا باید ما کنار بگذاریم. برادر تمام دیده شدیم تجربه نشون داده شده که رحمانوف رحم نداره. رحمانوف بگیم که قانون ویرون میکنه. باید که واقعا هم همینو میشیدن. صلح دو طرف داشت. چه یک طرف رحمانوف صلح کرده خود به خودش او پارش کی بود؟ او پارش همینا بودن. و همین خاطر باید اینو هم به یک سری قدرت می اومدن 4-5 ساله. نکی رحمانوف کار نکرد. ما دیگه باید نکردیم که اون انسان ها نکردن. خیلی اونو نکردن بیا من تب بکنیم برادری عزیز. برادر الماس برادری عزیز درست همین برادری که مخالف هستن همینا را یگان چی نگه برای که خیلی نتونستن چیکار کنن بیا من خودت بکنیم برادری عزیز وقتی که همون جمع بکنیم بگونی چی همین امام علی هم چشمش همین زیرکی حرام رنگ روبای هم چشمش معلومه که یک چوپونی لعنتی یک چوپونی دیگه هوای میدونه یک آدم بی عقلی که مکتب نخوندگی هوای میدونه که یک حیوان و آدم خوینی میکنه. پروستا مودین کبیری آدمی باسواد بود. من نمیدونم که وای چخیل من حیران میشم. مایلش تمام گپی گفتگی ما گفتم قهرش میکنن چیکار میکنن توقعشون به خدا با دست ادب دادگی ان کاروچی. برای امام علی در 9 می یک تبریکاتیش میکنیم شرکتی. بعد همین کدی جمع من میبرم مایلش برادر. بفرما برادر عزیز. ای پادشاه ظالم امام علی لعین زمین فروش بدین مردم رو ظلم کردن بس امام علی نوکس پادشاه چاپلوسانی ضحاک آخر زمانی دشمن دین اسلامی تو سطرگیر مادرانی تو این را خوب میدونی. امام علی علیه لعنه تو هستی مثل کنه خونخوار و آدم کشی سیاست مدار میکشی. مایرم گورت بسوزد با این فرزندی مکارت شرم از الله نکردی تو این ولد زنا رو تولید کردی. ملت من خار شده در جهان سرسان شده عالمان و شاعرانمان فراموش کردم زندانی شدنده شاعران و عالمان ما زندانی کرد این لعنتی. الله خور و رسواش کنه. انشالله شکست میخوره امام علی سخت. امیدوار هستم باید مردم سرجم شود برادری عزیز. شما دا موفقیت و پیش. تشکر. خب برادران گرامی قدر اینجا دا کی بود؟ برادر دوستان اگر یکون چه گفتنی باشه انشالله آخری برنامه خداحافظی میکنیم. نفرها هم دیگه نمون بخیر همه را خواب بود چیه؟ اما زیخ شید همه خوابش برد راستی فکر کردن چی گپ شید. من راستی امیره فکر کردم برادران مثال وقتی که امی گپا را میشنوند و یا فکر میکنن که مقصد کسی هسته که در کلای اونا یک سوالهای با وجود میبیاید. به هر حال برای چی هیچ کسی قطعی ما زید برآمده نمیتونه. اگر ما گوییم که عبدالخلیل در توقگی یک قوه داره
вақте ки ҳамакаса бошанд як қувваи мушаххаси калоне дора ки як дуюмаш бар зидди система системае ки ура то ҳамаи ҷоша фикр карда ҳамаша дурусткорӣ карда мондагиянд бе системае ки ту бар зидди вай муқовимат карда наметонӣ. барои чӣ ман мегӯям, барои чӣ ман ҳайратда мемонам вақте ки инсоне ки аз сиёсати воло гап мезанад суханронӣ мекунад. сиёсати воло яъне чӣ? сиёсате ки тамоми минтақаи осиёи марказию россияро дар бар мегирад, тамоми минтақаро дар бар мегирад. гап мезанад як барномасозии оддие ки мисол барои муқовимат кардан накна, ба як очерк навистан, дар як барномаи мисол таклиф шуда дар як барнома яки дар як ахборотҳо сухану фикри худша гап задан қатъи ҳичи муқовимат ҳисоб намешавад. и ҳиссиёти муқовиматам вай система ай тарс надора, наметарса, намедона. барои ҳамин қара мардум нигоҳ кунед, вақте санга ба сари мардум мезананд ки мардум бародаро ин қадар дар ин 30 сол ин қадар зулму истисморе ки болои ин мардум дай, шумо худоро шукр бигӯед ки ҳоли ҳамин 200 лайка дар шумо мондиянд ҳамура, ё ки 600 нафар бо инсон хуш мешавад, гап мезана ҳозир. ин бо алҳамдулиллоҳ гуфтан дар кораи барои ҳамин қара ба худо ана ин бисёр кори мушкилай. аввалш ки рӯзгоре ки бар болои сари мардум дар 30 соли охир омадагие ки худ аробаи худро мекаша, ин худаш як мушкилии вазбинае. ин мушкилие ҳастае ки инсон вақте ки аз сар то бегониро кор мекунад бе дар дасташ, ӯ наметавонад дига фикрронӣ карда, ӯ наметавонад имконият. барои чӣ ман гуфтам ки вақте шумо гап мезанед ки мардум бесавод шуда, ҳукумат амира тайёр карда, имконият надора ки мардум фарзанди худша монда дар як мактабе ки дар уҷа наметавонад даст дода, суме надора ки фарзандша мехоҳад ки фарзандаш бохират боша, доно боша, илми дунёӣ, илми охират дошта боша, лекин имкониятам наметиҳанд барои ӯ. барои ҳамон гунаҳгории мардум нестай, лекин барнома насохтан барои чӣ? мана муҳаммад иқбола ина вай барнома дора, ростӣ барнома дора. барномае дора ки монанди як тире ки найзаро мекашӣ мезанӣ, дар нишонаш мераса. одами махсусда, одами лозимада, дар як сохтори лозима, сохтори муайян, дар як мушкилии муайян мераса. ҳадафда мушкилии мардум ба чанд ҳолиам ки боша ҳал мешавад. алеки барои чӣ ман гуфтам, ман ина фикр када, ина Абдухалил, мо гӯё ки як мошин қати рафтесем, мошини мо формула 1 ку ай ҳама мошини тез мерафтаги баланс ҳаракат қати, мо скорости ҳамин дуюмда рафтесем, не ҳамин скорости сеюмда занем да. барои чӣ ман гуфтам ки ҳамин иттилооте ки мисол ҳаста, вақте фикр мекунем ки мисол мо ҳамин информатсияро мисол мо дар одамое ки лозимай расондем, одамои лозимада расондем, одамое ки мақсад ки мефаҳмидагӣ фаҳмидад дохили Тоҷикистона. барое ки иттилоот дохили Тоҷикистон барояд, бояд кулли мардуме ки 50 нафар инсоне, ақаллан 50,000 одам айтаи парда берӣ бибирояд. ана ӯ вақта мешава информатсия, иттилооте ки мисол дарни Тоҷикистон мешава. дар ҳамун ҳолат ҳокимият, қатъи оппозитсия ана бад гуфтушунид мекунанд. ӯ ҳолатда мешава. дигар ҳолатда намешава. ин ҳолати ай ҳама беҳтарине ки ҳар як мубориз метавона шав курпарамона хорова гӯя ки мо иттилооти дар дохили кишвар имконияти барномаи Абдухалила ҳоли мондану тамошо кардани мардум дорем, ё ки Муҳаммад Иқбола, ё ки Кабирира, ё ки 24, ё ки як гурӯҳи дигара. ӯ вақта баъд ҳокимият ба мулоқота мебирояд, мега ки чӣ мехоҳен шумо чӣ намехоҳен, чӣ шуморо ташвиш метиҳад, мо чӣ дигар гунӣ кунем барои халқа, мо ҳам узви ҳамин халқем. баъд дигар хе гап мезананд. ҳозир ваё имконията наметиҳанд ки ҳамин кор шавад. барои имконият барпо шидан барномасозира ростӣ ман намедонам ягон ашхосе будагист ки бояд барнома бисозад ки барои мукаммал, барои як пешрафтии кор
одамо дар ин соҳа хондагӣ бошанд, одамо таҷриба доранд, илм доранд, ҳама чира имконията доранд, мумкин маблағ надоранд, маблаға мумкин дошта бошанд. Намефаҳмам, ман ин информатсия надорам рости. иншалло ки ҳамаш хуб мешавад бародари азиз. иншалло мо ба умед набошем ки як кас ягон кор накард, мо бояд хафа ҳам нашем, гиларам накунем ки вақте ки диде суде мардум вақте ки мебине ки як нафара мисол кабири ино фаҳм карданд, ҳизби наҳзата фаҳм кард, раҳмонов ба шайтонӣ бигем ки зора кард, на колени афтод, хоҳиш кард ки як бора ки бигем раис ҷумҳур шавам, баъд ман шуморо мерувам паё поҳотуна, ҳаму хелшон кард. бояд мо уно санг назанем, уно фаҳм хӯрданд. бояд мо дарсай барои мо дига мухолифӣ наку. бояд ин дарс боша ки мо раҳмонов одам намешавад. Ина танҳо меқапӣ зиндон мекунӣ, шумоша меёрӣ бигем кор, бигем ки фабрикаву корхона месозӣ ки мардуми тоҷик биёянд бигем ки зиндагӣ бикунанд. Ина хеле бояд мо кор бикунем. просто мардумам медонам ки зиёдаш намедонам ё ки кабири маҳкамшон неста ё ки миёянд то метам бечора ҳам дар болои кабири амраи ман воре дар аврупо паноҳанда ягон чизи дига нест. ба ҳамин хотир беҳтарин инсоне ба ҳурмату эҳтиром, бо савод, бо ақл, ягон замоне мо аз забони вай таҳқира ба тарафи мардум надидем. ҳозие ки як бародарои мерояд мардума таҳқир мекунад, мо нашнидем дар гӯшмон ки гуфта боша. ба ҳурмату эҳтиром ба тамоми нозукие ки профессиональни сиёсатмадор гап мезана, бо мардум ҳамихе суҳбат мекунад. барои чӣ ман мегӯям ки вай аз сиёсати воло, мисол дар минтақаи калони осиёра таҳлил мекунад, сиёсатша дар университет ё институт баромад мекунад. ман фикр мекунам ки имконияти мумкин надоранд ки мисол ки ҳамихе барномаҳои таҳризӣ кунанд ки дар тоҷикистон дахолат бирасада. мумкин ҳамихе боша. ман дига фикр надорам рости дар ин бора. иншалло ҳамаш хуб мешавад. аллоҳ шуморо нигаҳбон бошад. худо нигаҳбон. салому алайкум. хоб бародарони гиромиқадр, хоб иҷода ки бидӣ ту на иҷозат